Қайырлы ақшамлар, бүгін Қырамышғалының 1338 күн эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Украина Бірлешкен Миллетлерге ешғал етілген Қырымда инсан ақлары бозылғанымен бағылы резолюцияны ярын бережектір. Бұны тілшілер Назира Павло Климкин Испания зенадашы Альфонсо Дастисілі Корошевынде білдірді. Павло Климкин резолюция пек күчлі олажағыны айтып оңа қол тұтмаға чағырды. Альфонсо Дастис Испания Украина топырақ бүтінлігіне қол тұта деді. Ця резолюція має засудити дії Росії щодо недопуску міжнародних організацій і гуманітарних організацій до окупованого Криму. Вона має однозначно закликати Росію виконувати рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі. Росія намагається маніпулювати цим питанням, тому ми бачимо необхідність в дуже простих, але чітких формулюваннях резолюції, без будь-якої дипломатії. Доки Крим знаходиться під агресором, Крим є окупованим, ми будемо підтримувати Україну на Нью-Йоркському майданчику або на Женевському майданчику в цій резолюції по підтримці прав людей у Криму. Дүния Қырымтар Конгрессінің Иджира Шурасы ешғал етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіні музакер етті. Топлашов Киевде олып кечті. Мұнда азат етілген Кремль эсерлер Ахтем Чайгозве Ильми Умеров та иштирак етті. Азат етілген Ильми Умеров ве Ахтем Чайгозны мұнда пек беклегенлер. Бұ маса башында олар чоқтан олмады. Бүгін ниет мұндалар. Күлімсіре ве ең асасы азатлықта болуна. Ахтем Чайгосы менке оның күреші енді башлана. Бір шеге бақмадан Қырымға қайта жағана ваде ете. Все знают, что если я сказал, я все равно поеду. Поэтому для меня там сегодня или завтра это не принципиально. Сейчас нужно активным быть. Еще более активным, чем в обычное время. И еще более мужественным, чем в обычное время. Ишғал етілген Қырымда Диляра ханым Чайгоз ве Умеров даваларының махкемелеріні қачырмайды. Ой минке оларның азат етілмесі Қырым татар халқына үміт бере. Это вселяет надежду в людей. Надежду в то, что на самом деле наш народ не одинок, и что у нас есть сила, которая за нами стоит, что они нас защитят и не бросят. Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев Америка Девлет департаментінің Украина векілі Курт Уолкерле көрішіп, Иджира комитетінің топлашуына келді. Дейке Америка темсілжісі Ильми Умеров ве Ахтем Чайгозға чешіт мемлекетлерге барып, Русия ишғал еткен Қырымдағы дешетлі вазиеті қында тариф етмеге тевсие етті. Америка Бірлескен Девлетлеріне олар енді давет етілді. Волкер сам очень рекомендовал и Ильми Умерову, и Ахтему Чайгозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Ильми Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Бұ топлашуының эссас мевзуларындан бірі Қырым татарларының мұхтариеті олды. Конгресс президенті Рифат Чубаров ана эсса деңішмелері тезден азыр олажақ деп ишандыра. Оның білдіргеніне көре бұ сене Қырым татар милли құрылтайының 100 еллығы девлет севесінде қайды етілежек. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания Верховной Ради Украины. Ирвин Ибрагимовның ері ойледі бош қала. Кечкенсіне оны Русия ел қызметі орбасында кімлігі белі олмаған инсанлар қачырды. Бүгінге қадар оның ақында бір хабер жоқ. Дарина Иванютинка, Ильдар Исматов, Асан Эминов, Заман, АТР. Қырым бірдемлігі ешғал алтындаки Қырымда адалетсіз басқави репрессияларға қаршы бұтын миллет ве дин инсанларының бақ көпірі олмалы. Жемат бірлешмесінің топлашуф іштіракшілері бұна чағырды.
Оларын айтқанына көре, басқаға ұғыраған қырымларының ярдымлашма меркезі олара құрылған қырым бірдемлігі алазырда ұқық қоршалажы тешкілат севиесіне келді. Правовой беспредел и бесчинство силовиков по отношению ко многим людям продолжается по сей день. Наша мысль заключается в том, что крымская солидарность уже сегодня должна расширить круг своего взаимодействия и стать площадкой взаимопомощи не только в среде крымских татар. Все мы, находящиеся здесь, все мы, кто поддерживает нас по всему миру и в Крыму, будем продолжать бороться за каждого политзаключенного, за каждого преследуемого человека. Режиссерінің Украинадаки карьерасындан башлап Русия есіріне қадар Киевде Олег Сенцов китабы тақдим етілді. Оның ғайысы Анна Полинчукқа айыттыр. Украин сияси мабуса ақында китапның муэлифесі Александр Мимрук олды. Олег Сенцов терроризмде қаба атланып Русия апсханесінде ята. Оңа дайыр китап язылған Кремльнің есірі ақында да бір кере хатырлатмаға істей. В книгу увійшли коментарі близьких родичів Олега, також багатьох активістів, його адвокатів. Эта книга, я надеюсь, что это будет еще одним шажком к освобождению Олега. Это дополнительный информационный повод, и я думаю, что она будет интересна всем, кого интересует вообще эта тема. Не только Олега Сенцова, но в принципе политзаключенных. Как легко у человека отобрать все, что ему близко. Бақшысырайда ешғалжылер ханлар сарайыны йоқ еті. Музейнің тамира япылажақ деп оны 4 күнге қапатқанлар. Ләкин асылында тарихи ядыкерлықны бозған ішлер япыла. Бұны журналист Осман Пашаев Facebook сайфесінде язды. Оның айтқанына көре, хан жәмесінің кераметі алып шығарылды. 18 асырға айыт язылар бозылған ханлар сарайыны ювып, орнеклеріні сілелер. Музей хадимлеріне ішке кірмегеве фото шығармаға бермей екенлер. Музейде қарауыл невбетчілік япа. Весь фасад с улицы помыли керхером, отчего пошли трещины, и прямо у входа возле ворот штукатурка обвалилась до самых камней. Кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом, и весь фасад покрыли современной шпаклевкой. Александровский фонтан мыли керхером. Куски обвалились, они замазали и сейчас красят современной краской в белый цвет. Украина халық депутаты Игорь Масичукқа қаршы теракта Украина телекесілік қызметі Русия изіні көре бұақта депутаты ұзайты берді. Евелсі Патлав полиция хадима Михаил Мурмельге қаршы япылды деп хабер тарқатылған еді. Игорь Масичук бұны рет ете. Вигадану історію про те, що замах був на вбивство не на мене, а на капітана міліції Морміна, вигадали для того, щоб відвести слідство на хибний шлях. Вибуховий пристрій в мопеді було розташовано за 10 хвилин до закінчення ефіру. Вже зараз можу сказати, що елементи спостереження за мною були з самого ранку. Ивано-Франковск вилетінде 8 яшында олған бала авафеналашқалындан зарар қордашымды реанимацияда болуна. Баланын үстіне терек еқылған, баланын чешіт кеміклері сынған. Украинада фуртуна хафы илян етілді. Украинаға қарлы яғмур ве шидетлі еллер келді. Мемлекетінің ғарби вилетлерінде Қарияға Украинаның 10 вилетінде 400 койве қасаба ышықсыз қалды. Множинні переломи кісток тазу та лівого стегна. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування в спеціалізованій дитячій лікарні. Він зараз при свідомості, він свідомості не втрачав. Планується оперативне лікування цього в першу чергу переломаного стегна. Украинаға елве қарлы ава меркезе Европадан келді. Анда 6 инсан вефат етті. Чехияве Полонияда 4 инсанны иқылған тереклер басып олдырды. 2 инсан Алманияда иляк олды. Невбетекелев қамаз дүнияда ава финалашқаны аққында. Чехияда күчлі фуртуна себебінден en az 2 киші иляк олды. Адамлар үстіне тереклер еқылған. Кеченлері фуртуналы елінің тезлігі 1 саатта 180 километрге қадар етті. Тахменен 100 бин сакины шықсыз қалды. Yollarda қалабалық олды. Ярамаява себебінден
Almaniyada Gervard fırtınası sebebinden Yelba özeni yalılarından çıktı. Gamburg'un merkezine su bastı. Umumen 2 adam elak oldu. Bir insan üstüne terek yıkılgan, da bir insan aşağı Saksoniyadaki özende boğuldu. Birkaç adam yaralandı. Şimali topraklarda demir yolunun işleri bozuldu. Deutsche Bahn yolda kalgan seyahatçiler için stasionar vagonları açıldı. Amerika Birleşken Devletleri'nde Yanı İngiltere regionunda tahminin 300 bin insan işıksız kaldı. Mında gece devamında olgan fırtına yeli tereklerinin yıkıp elektrik ağları uzdu. Yel tezligi 1 saatte 100 kilometreden ziyade oldu. Şimdi yel şimal tarafından cünüpke taraf avuşa. Bu saat hazır olған соңғы хабарымыз еді эфирімізді бүгін программасы девам етемен сесілерінен saat 21-ге қадар сауықлашам көрішкенже.